Akariba mwe babore ne bomirete na gomeneria utongeria bo mubunge wo mugambire ndikiri bakiwa te ko maburuko batungatira urakubatere pakera akariba bo wete kuma barabara wita stima na mantu mwanya yare runguro bisi yawe hatukumba nayo buru bakiwa bamuturira ntwara mwakene yo 2027 kiri thurano binene akimutegi na ribotie. Bamwe bakari kumantere mwanya tia bore baumirite kumeneria mubunge wa bore mugambire ndikiri ikiraba kugatayari banogete no ntukutire maendeleo bakuona kumania no araba wetete thina kathombeire bagukurukire wagi bwa maendeleo kuthura gwako kura kunene ija barabara ngi urambiriria kuga no gututhithiria guturimera ya kirashene kwitambaria kumira kwa mungania barabara woni ndona mwendikiri ne gitare nene inyatho kamenja twetere twikira rami orongo na bubu ingetia nkoroki utenya nthoni ukiugo geta gwikira riabuire kawire kirete antu weta kwethia cibitari icibitari riko wakako etho no kura moi kunenkera antu barabara ugacho antu baka ngara barabara na kibanga icibitari wetete kuthithia muno kwanja boristi mbio mithithirite miaka 10 kenda uga weta mwitha turi agwe chapati garoro antu beto maita jathatu chapati ukagora wala mbere ikagora raja iri ikariwa igitara kabwire getere kinyetera kugitata ya kuriwa ugogo kariwa webere mwana mukonge ajo kiego ciari wenka buri ugo rendikiri ukeja kuma okuma kisima petrol station ogitonya Excelewa market weja watwairie no gututhike gututhithiria turathuganite tuketha twina carpet kabinyora barabara era karimbere ketha yuri kuruka ugita na barabara uteria gukinya maru ategera jaruire na mpumite barabara ingi twekirwe rami ni ndisi ya ikinoti aliuga nejete kwambura mwanka mbaria murume antu awambirie eku kwenda kwambura ndisi ya wikire eku mantu jakabwo ruya antu betu jatebwa na rakari baba bakugabo batire tayari kumuchokia giteni kaire bo barenda mutongorio roka batethia batu in shots kira tukwenda ni urokenga rendikiri kabwe tote ko ria rethere ikana urethere imukuru gwita karegi uroka gitatia ukenga rendikiri na kabwe masti go oni ndiuga muntu uria wonde ukaumera akiugaga ni akwenga rendikiri oni kamugwata mbaru kana ntu beto uriuga atia tugete tuuga turi chwa muntu uria ugatuga gwaikithia mugongo na kenda tukwingithia kabisa na ume buru nonto tote kwenda gukigwa buru nonto gote maendeleo kuma gishiko mbunge kia bore ngiripotera ndeto cia wero nio kambitaga ki mutegi.